sihlale strong. Sithathe usibeke baba Sibakhulu, siyabona ukuthi ke sizendlile lana kukhona sibe singaqondi thina wena wezosichaza kangcono usithathe usibeke ukuthi yiphi lendlu esikuyona kwenziwani kulendlu lena. Ya no indlela esikuyona indlu yokusebenza yomlozi. Umlozi ke njengoba nizwa ukhala phezulu. Umlozi ukhala emsamo mase ukhushulile umuntu. Hayi lemlozi ekhona namhlanje abantu sebefaka izinto impempe zonke lezi zinto umlozi mase ukuthi ukhala emsamo amakhosi mawukhuluma nawo ngeke ke niwezwe nina ngenxa ukuthi phela impande yamalozi alidli kodwa once wayidla usuyezwa ukuthi ugogo noma ikhehla yabo njengoba nje sikhuluma bekuyisalwazi mina khuluma kuyisalwazi akube ivoice yekhehla mina ngizwa ngaleyo ndlela mina ngizwa nje ivoice ingqo so bekuyisalwazi ke okuyisona sabomalume Kaxulu ndikusekhaya buka ke manje sofuna isona sabomalume leso esangena ngedlozi nalo elobungo bese kuba umkhulu ke lo walomlozi umlozi wasemanzini la ekhaya umike kakhulu ekukhulekeni that's why ingayifaka izinto yes noma nginazo lezi zinto noma ngabe ngiyahlolela ngifake lutho izinto ezayifuneka ngoba ngithwasa ijazi lomlozi leli eseqaleni lela jazi lithi lichaza ukuthi mina angisona isangoma kuphela kodwa ngumthandazi that's why kuyilela jazi leli phakathi lomlozi wasemanzini nesiqhoko sakhona babefune lehloba ngisho ukuthi kwabanye kufuneka kuya ngokuthi wena uphiwe ini then leli eleyithunywa ngoba khona nezithunywa zokuyona ezibuye zithi ucasha ngaphansi kwami ngoba ezasekhaya mama nazo so amajazi akhona engiwasebenzisa ngoba mhlambe ngisiye emanzini makudingakele kodwa nje mangizohlolela ngihlolela nje asikho isidingo sokuthi ngifake izinto ngiyakhuleka kuphela kuneshoba leli bese esikhuleka ngalo ishoba lelona ezophakamisa amakhosi ngoba ilona enganikwa lona ukuthi mangizowakhuphula ngakhuphula ngalo akhulume kahlole ngiwatolike walandele then asinike ikhambi yenzeka kakhulu amakhosi kanje akhuluma into okufanele ngibone ukuthi ihlazo kufanele ngiyijombe mangayijomba azophinda ngiyijomba phinde mase ephinde kwesithatha senza ngola ngoba mina ngisaba ukusho ukuthi nje obungenele intombi yakho uzohlola noma unkosikazi wakho uyajola so ngiba nendlela angifundisa amakhehla ukuthi nize ngenze njani mhlawumbe bese sicela omunye ukuthi akathi ukuphuma ngaphandle khona into esingayiboni kahle sesixwayisa lokuthi yabona lo mkhuba wakho nje ngoba phela thina siyakha azifuna so izinto ezinjalo umlozi mobi ngendlela ukuthi wona ufuna into yawo ube clean so yila ekhaya ke sona isigodlo somlozi lesi esisebenza kusona ngiyasebenza isithunywa ngisebenza kusona ekuhambeni ngoba umlozi mewawuza umuntu efike ekuhambeni ethi unomlozi ubakwazi ukuthi isilwane noma isipoki ngoba umlozi mazi ukuthi ube semsamo kuba kanjalo once nje weza nento noma wakhuluma nezinto ongazizwa kahle ubakwazi ukuthi akusewona umlozi sekuyifake umlozi uhlala emsamo kuphela usetshenzwa kanjalo silapha kanjalo sitshele wona ikhambi then bese sihlanganisa iwasho zethu silungise lezo zinto seregistile certificate sakhona lesi khomba ukuthi seregistile lendwangu Jolina yayifunwe ibona abalozi ngithi abalozi njengoba bekhala phezulu but akukhona utho ngale kukhala bona leniwe sekuba amahlahla ke ukuthi khona idaba zabo malume ezayithatha ziza la ngoba umsamo la ekhaya ilo phezulu yes kuba kanjalo ngomuze ngithingini nawo le wakomalume ngangivusa ikomalume wathola athi ikomalume alokwazi ukuvuka unkosikazi engekho lethiwa isokwavuka lela khaya ngelakomalume kuyasho nje la ekhaya indlela esibona ngayo kuba abalozi kuphela sichitha imathambo asiphatha ibhodlela sishaya nje ngabalozi neshoba nje no
asiphathi ibhodlela nakhandlela cha. Kuza wena nje sifike sikuhlolele amathambo asiwachithi. Kwamina kangiwathandi amathambo, angisho ukuthi imambi right bengenalo ithwasa lami lokuqala eseladlula lalisebenza ngawo amathambo. Ngangithanda mangibukenza kodwa ngokuthi wenikiwe mina ngiyifuna into enganikiwe, mina ngisebenza ngento enginikiwe kuyona. Manganikwanga nje angifuni futhi nokuthi uzuthi wena ufuna ukungithakela into ethize, ufuna ukufundisa, angifuni ukufunda into engatshelwa ngayo. Yes, manje ngizama ukuthi umuntu ufanele anelekiswe anakho. Nesiphiwo sakho wathi wasithaka kakhulu uzolimala ngoba uzogcina wenza izinto wrong uphambana nethonga. Umsebenzi wami lo. Kuzwakala kahle. Asiphethe ukuthi futhi uphinde futhi usiphe inamba siza kanjani masiza la ekhaya. Mawuza la ekhaya ngibele uMzinyathi mawuthi awuyazi le ndawo noma ngabe uhamba ngemoto yeMzinyathi la esijika khona kusogodweni esitolo. Ogodweni nabafana benza amasondo lapha amathayi ukuze kubone ukuthi uyaKaDlamini la kusetshenzwa khona. Mningi imizi kusetshenzwa noKaDlamini kodwa sebeyazi ukuthi ila ekhaya la kunaba noma ngathi nje umuzi onabalozi bayazi ukuthi ila ekhaya kuphela. Bayawuthatha bakubeke ufike sikusize phakathi ekhaya. Sicela usiphe inamba. Inamba esitholakala kuyona 079 484 7116 079 484 7116. Ngisebenza ngesonto, uLwesibili, uLwesine, uLwesihlanu. Sithokoza kakhulu sibonga.